Kalau kailangan ka sila nagtulog na kung nagbigay lang at kaya sitin forever. Ako natin kapsang na sa ifola ka. Ako sa ifola ka ba dinang natin forever di kabinet van God. Ang tanara vanira. Jou kinitin forever. Jou kaya na bereikas aan my stem. As na goed in die beminde naam Jesus. Prijs van lekker naam van die Heer. Ek kan my nog niet vanaf voorstel. Ek is apostel Afonso Huelgo. Al die kan van my so springkap staan. As my geleerd in die Heer my gestuur. As die naam van die Heer so kon weer kom toe. En veel kom optel. Maar waar my hart lee. As die Heer is. Van ek is geroep van die Heer. Vir een tydsysteem. Om vir iemand te sê. As die naam van die Heer. Die woord van die Heer. Die woord van die Heer. Sê die Bijbel het tot Jeremia gekom. En Jeremia hoofstuk 18. En die woord sê vir Jeremia. Haal jou maag